Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Yona ke angikhetha. Ngiyacela ke uNkulunkulu wasePhakameni ngibonga kodwa ngicele bangiphe amazwi lokho athe mayetha ngikhulume bese ngikhuluma khona lokho obekufunakala bakukhulume. Bakwethu sengathi oqala singamthanda uShembe singamkhohlisi futhi. Ngake ngababona abantu ngelinye ilanga ababa nothando lokuthi kungcono bangafa uma bengasuswa kuShembe. Amen. Wathi lenhla emabhunwini ngelinye ilanga wakushumayela umfundisi uMnqayi ngapha. Mayishumayela ebushumayeza abantu bengasebenzi ngesabatha alwa amabhunu. Mayilwa amabhunu ke ayi kufaniseka ukuthi ayikunzima. Fika umlungu uthatha uMnqayi phakathi kwalawo manazareth wasontisa nomkhonto. Ufika ugwaza imvu ngale. Mayegwaza imvu ubhiqa ngegazi wabuya. Mayifoti ya abakholwa kuShembe njengoba kushola umfundisi abeze ngibakwazi. Wavela umka Sikhakhane umkaMoli uMakazi wathi cha ufaka umkhonto thina sikholwa uShembe ngempela. Faka umkhonto. Bathi abanye ayisasithandazelwa abamphika abanye njengoba kwasho uJesu ukuthi hayi qhudelo khala usungifike kathathu. Wahamba lo mlungu wabuya wayale wayesebuya naye uMnqayi. Nina nonke nimphikile uShembe ano sebenza isitebeleni sengikhulube ngesabatha. Kodwa nina nithe uShembe ningaphinde niye ngesabatha. Nina nitheni ngafa okungcono. Ngithi babe khona abantu abanjalo ababe ngakhohlisi. Ababe pheka ukuthi bangafa okungcono kundi ungabakhipha kuShembe. Isihlabelelo engizakhonga ngasingilosi 1:8. Wosanini nongere wesizwe wasali basiwe elosiko owe wosanini nongere wesizwe wasali basiwe elosiko wasiyakulotha
singathini uNkulunkulu asithanda kangaka wasibekela into enhle kangaka wasakhela lo buhlo bungaka ayikho enye into enhle ngaphezulu kobuNazaretha amen nasemhlabeni nasezulwini ayikho enhle ngaphezulu kobuNazaretha ayikho futhi into enhle njengoShembe nasezulwini nasemhlabeni ayikho bakwethu inkomo mayinkulu noma indawo inkulu uyungazi ukuthi uzoqala ngapi uye ngapi noma uwathe ngapi noma wenze njani kodwa ngithi ngiceleke uNkulunkulu ukuba angiphena amandla okuyiqhuba lenqola ngoba ngeli ilanga linika omunye umuntu inkonzo wathi mase idlula inkonzo lathi leli sabatha alikho ngilificeni ezulwini lingekho lo muntu esimnikele inkonzo ithathe wayoyilahle ehlathini akayisanga la ifanele yekhona engisho ukuthi ke nami uNkulunkulu angiphe engase ngikukhulume phambi kwabantu bakhe wasezulwini amen ngeli langa kwaba khona indoda yakwamazeka le ndoda yashona bayishona yabuya hayi lokubuya ngephupha hayi lokubuya ngenye indlela yabuya yabonwa ngamehlo enyama yabonwa ngamehlo enyama uma ibonwa zabizwa inyanga zithi ziyamxosha abe yabuza athi hawu wesibani bani uthi angiyephi emzini wami ngixoshe emzini wami uthi angiyephi kwase kufika wagcina ukufika khona umfundisi waseyoni wakaChonco wathi esahlabele sathi ngale kwethuna ukhona uJesu yabuza indoda ihleze esigqikini lapho yathi weChonco uthi uzongixosha emzini wami uthi angiyephi kusemzini wami la ekhaya semzini wami la ekhaya hawu hayi waphuma zaya uthi ke lo muntu wawo we makhosikazi ami yini ningakhambani yekuphakameni amen bathi asaze kuphakameni ukuthi kulaphi uthi nobuza kwazonke ehleka ukuthi kuphakameni kulaphi kwakumashi ubaba ezofika ngoApril mayifika ubaba bese ngiya ngibabuze lamakhosikazi kuqala ayezilileke engasondelona enikhulume kahle wayithakatha lo muntu wayenhlubuni bachaza mazi ukuthi wayithakatha kodwa imithi wayiphatha inkinga ayenayo wakuthi mayezokwenza umsebenzi sithi babiziwe nabomndeni wayengabafuni abomndeni efaka induku ukuthi ningitshela ngalabo mina hayi kuthule isikhashana bafike ubaba ngoApril bese ngiya ngibabike mangibabika lethila ngacha wayengathakatha usibani bani waboshelwa ukuthi uyancishana uthe mayisethu emndenini umndeni wafika wamxotsha wathi uzoyaphila ngoba ubungadli nathi emhlabeni budla wedwa bungadli nomndeni hamba ke ubatshele uthi abamthandazele bathi sicela umyeni wethu umthethelele kuzo zonke izonwa nazo naye ngafika khona ngathi ubaba usho kanje bathi sinikele ngamalini ngathi leni ithanda bathi malini ngaze ngasho ngathi
hayi uponda abahlanu base bekhipha uponda abahlanu nesihlanu ke wengane kodwa beqala ukumbona begcina ukumbona ngamehlo enyama wafike segaqa umNazaretha la engalweni wathi hambani ngibongele bese amaNazaretha nikhiphele yantondolo nithi awayihlabe ngiyabonga wabakholiswa ngenkani abantu bakwakhe ngenkani lo wayithu isangoma kholiswa wathi akekho umuntu engizangena ezulwini ahlale ngaphandleni ngifuna ningene nonke ezulwini amen bawe hayi bakholiswa ngenkani bakholwa bonke amen indaba sengathi ke uShembe singamthanda uShembe singamzondi uShembe athandwe ngokuphelele wakhona indoda enye la olalakithi kwakwe yakamuweli Sibongo insizwa lensizwa ngempela kanti hayi uNkulunkulu wonke lokho akulutho yayithi la ihlabele sinsizwa zihashe zithi Shembe dilike ezulwini awu wahamba umshumali wayekhona ngalesikhathi wathi mfana wami wathi akudlalelwe eThenefa dlalelwa lapha uma ungaxabani noShembe ungafuni uxabana noShembe hayi kashe insizwa mayi ihlabela kwathi ngelinye ilanga ubhulwa amabele lase liba nomoyana bhulwa amabele wahaya endlini lapha ehaya ingoma yakhe washiyo kwathi Shembe dilike ezulwini awu wanethi nje washiyo njalo lamshaya izulu lamthatha lamphonsa lapha phezulu kothango lwesibaya bathi lamphonsa lapha phansi labuye kwesibili lashaya kwesibili lafuke lamvuthisa ikhanda lonke lavuka awu ihambe lensizwa ngokomoya iyaphi manje ekuphakameni uma sekufikwa lekuphakameni ethi inkosi yasekuphakameni sinomuntu la othwabulawa abantu bemachunwini osihluphayo wayidila umzwa wasekuphakameni edila umzwa wasekuphakameni sinomuntu la usho njalo khulumani bantu basemachunwini ukuthi kwenze njani lo muntu enambulala nambulalelana hayi ilaliwe lapho hayi cha akabulanga umuntu wazibulala yena mase xoxa wazibulala yena sekuthi ngelinye ilanga kwakomdadi le ngase Albert Force ubukhulu bukaShembe njalo engikhuluma ngabo ukuthi ungadlaleli kuShembe engikhuluma ngabo ilokho uthi ungadlaleli kuShembe ungagangi kwaku uSimone uZulu umfundisi uZulu silekwe umdadi uthi lo uSimone unjengalokhu nje amazalethe ethakhonza uNkulunkulu akhonza iwonke into engenamsebenzi hawu bese mngena uJulius wakwaNgqulunga abesethi mase kuphela inkonzo athi mfundisi lento engiyizwile yimbi angithi athi wakho indoda enye emachunini abesethi mchunu nginamanga lokho engisho athi umchunu uqinisile mfundisi wamhlaba ukufa umchunu wagijima eqimbile lonke izwe leli ethi ningibona ngisewumuntu nje ningibona ngisewumuntu nje ningibona ngisewumuntu nje awu uma kumhlaba iyaphela isonto afe sezathi uNgqulungela othukele emsinga abe sehlangana naye umfundisi futhi lo athi umfundisi hawu sawubona mfana wami yebo hawu nesalikhonza njalo iwonke athi uJulius eNgqulunga mfundisi uzazathukuthela uNkulunkulu akubulala
abe sethi qhawulala abe siyaqhawula njengoba siya ku Good Friday eDandi uma kushembe omkhulu kunoJesu ngiyokufa eDandi ngeke ngibuye eDandi kodwa uma kuJesu omkhulu kunoshembe ngizabuya wafika wafa eDandi uma eFedandi naye futhi abuye adlula aqonde kuphakameni azothubulewa abantu futhi bemachonweni uyakhanyisa ubusuku dilamuzwa wasekuphakameni hawu lo muntu enambulala abantu bemachonweni nambulalela baba simbulalanga umuntu bese kulandwa ukuthi kwenze kanjani makulandwa ukuthi kwenze kanjani bese ethi hawu utwabulawa abantu bemachonweni lo muntu engani uyena wazibulala wayedelela uNkulunkulu uyena wazibulala bangihlezi ngingazi awuthi umkhulu ufikile uthi sazi esitele abefisi ngingazi umkhulu ufikile sesimuzwile kushona isisalukazi womnye umuzi masishona lesalukazi wakuthi ke masike saphuthwa nje siphethe ingane izakufa haza phela ingane kulowo muzi nje kwasala sekusale izimba futhi naze sasetholwa ngegama lenkosi amen bese befika labo bantu bese baphelezela emzini wasondela enkosini silanda indaba lesalukazi ethi inkosi hayi lesalukazi sihambanga kahle baba sihambanga kahle ebesithi enzani nje ke hambani nesithathele ithikithi nesithengele umNazaretha khona uNkulunkulu ezasikhipha kuleli jele elimenza ahluphe akashonga ukuthi khona ezongena ezulwini wathi khona uNkulunkulu ezamkhipha kuleli jele akulo elimenza ahluphe ngempela ke basinda abantu bayomzi bazala ingane asibange safa ezazalwa muva ngoba wase kubikiwe kuNkulunkulu sisuke singaphimbike ukuthi ushembe uNkulunkulu kusuke kodwa imisebenzi iyona eshoyo ukuthi uhuye uNkulunkulu iyona eshoyo hayi thina iyona eshoyo ngelinye ilanga angithunyiwe ngithunywe kwaNkosi eBathenjini mangifika kwaNkosi eBathenjini enkanini ngwele uthukela nguluwele phansi lungakagcwali fike ngisho lokho engangikuthunywe enkosini bese ngibuya kwakulwa abathembu noMabaso bese ngibuya ngithi ngiyowela phansi ngifike seligcwele uthukela mase ligcwele uthukela bese ngithi ngigudla uthukela ngehla bathi ngeke usuwele sampofu inhlamvu nje yokuqala izokhala ekhanda kuwe uma wehlwele ngibuye ngize khona la basilethe isikebhe
senzwa emike indaba la esikebheni angisakwazi ukugibela kuso ukuthi kufanele ngigibele kanjani ngesinyathele njengomuntu egibela ekhweleti ebhuseni ngesinyathele siphephuke sibhekele singishiye phakathi emanzini mase ngishiya phakathi emanzini ngethuke sengihleze etsheni lelitshe alibonakala amabibi negodo adlula ngapha kwami nangapha kwami angiboni lelitshe ngihlezi kulo ibisiza intombazana isondeza isikebhe sigwedlwa yona besithi uyabona ucishe ulimala bese ngithi ngiyabona ngicishe ngilimala hey ushembe wangekho naba ningaba sekho sesafa sikhonela ushembe amen hayi bese ngiphela ngwele besithi intombazana bonile ucishe ulimala ngithi ngibonile ngicishe ngilimala ngize ngicanuke eyo so lapho ngihambe ngilale komnye umuzi fika ekhaya ngafika ekuseni ngazo isikhathi mangifika ekhaya bese kuba khona okungithuma ukuthi nje eke ngiphume ngibhekele bese ngiphuma ngifike ngihlale phansi kwesihlahla ngale ngezwe lapho kukhona into edumayo yaduma wabamnyama umhlaba wonke wathi mawube amnyama umhlaba wonke wathi mawukhanya awusidumbu sami sele lapha sekwesomoya lesi kufika yona inkosi yamaNazaretha idozala ngiyokukhombisa ukuthi ucishe walimala sandiza phezulu emkhathini naye saye saluwela uthukela phezulu sehlela kulo ngale kwase kulethwa isikebhe lesomoya kwase kuthiwa ngibe ngenza lokho engikwenzileke kadeni sinyathela sabaleka wangibamba ushembe wangibeka phezulu kwetshe elali ngabonakali elali sisi wangibeka phezulu kwetshe hawu mangibeka phezulu kwetshe usethi usefuna uthukela luphakathi kwentaba uthi ngifuna ukukhombisa la ubuya khona umlungu washona khona akazange atholwe wathi nawe ubungeke utholwe ukube bengekho ushembe amen wayo ngikhombisa phansi lashona phansi othukela phansi kwentaba phansi kwamatshe wathi ubuzala lo mlungu lo ungaphindanga watholwa weza khona la kaphindanga wathola aphindanga bamthola belo kodwa wena ube bengekho ushembe utasithini tasukusho ukuthi uNkulunkulu hayi tasisu hayi sisho ngenkani noma singafa futhi uNkulunkulu sho ngenkani kodwa uNkulunkulu akasiphe inhliziyo zokumthanda ithi le ncwadi ifa lenu nalakhe izulu nomhlaba kwakungakabikho nakhelwa lelifa kepha pho sesingalahla silahleleni hayi inhliziyo kaSathana iphume enhlizweni ayiphume enhlizweni zethu engisho ukuthi ke indaba ushembe uyifusile imizi yabantu ukwenzile uningi sengithunywa inkosi ngelinye ilanga yamathuma ithi kwangafi noyedwe emakhumbini ethi ngicela ubike kubaba ukuthi usibikele kubaba ukuthi nanka amakhumbi abantu bamakhumbi basihlupha bafuna ukulwa hayi sambe bese ngifike eJudiya mangifike eJudiya enyanga yezulu bese ngiqale ngibika ukuthi uthe ungena izulu lapha ushembe walibamba izulu mayilibamba walishonisa phansi laze lakhathala lima umhlabathi engathi kulima ogandaganda umfana wayeqhuba inkomo ezangenhla lathi lalifika kula liphendula ushembe walibhekisale lo mfana wasinda usethi baba kuyashisa la ekhanda bashisa la ekhanda bese ngino hayi
thatha ubisi bese sithatha ubisi bese gezo ikhanda nomzimba bese kuphela ngaleso sikhathi lokho. Kwathi ke mangithi abangisho enyangeni yezulu ethi inyanga yezulu hawu leli izulu lalingihlupha la ngolosithathu kanti lalithunyelwe kuwe ngithi baba awu uthi lelashu uthi umjadu ilela abale ngithi mina wemjadu mfundisi akasho elali la eJudiya wayibamba izulu elalinga lakithi akasho la eJudiya ayike edlule lapha sengithi baba ithe inkosi ngoyibikela unamba abantu bamakhumbi behlupha abantu bamathekisi ithi inkosi mdlalose ngithi baba ithi nikhodwe indaba yamakhumbi basazophela abantu bamakhumbi angazi uNkulunkulu ukuthi wacanukela namakhumbi ngithi baba ngazi mhlambe isakhiwo sawo simbi ngithi angazi baba ethi hayi thandazana eminye imthandazo ke nikhodwe indaba yamakhumbi basazophela abantu bamakhumbi ngathi la ngifike enkosini ngathi Nkosi ithe inkosi asikhodwe lokuthandazela thandazele asithandazele impilo yethu yathi inkosi haya sigeze izandla kuye kuthiza phela into noma engathi ngaphela makuthiwa siyeke ibhebhetheka kwakungakafi umuntu ngalaka ithi bafa abantu baphela bafa engithi ke sininge indaba uShembe nezinto azenza uShembe lapha efika lapha wela kithi washiya umkhokhelo kwakuthiwa Alisetha afundise amakhosikazi 14 wathi ubaba mkhulu bambuzo obaba bathi hawu baba mawuthi asiyeke imithi ehlambezo zamakhosikazi akhulelwe siyozenza ngani othi-ke ubaba mkhulu hayi inyanga zesithupha ekhulelwe unkosikazi bamba imphuzi niye naye emsamo nicele ezalukazini zala ekhaya ukuthi mbelethise kahle leyo nkonzo inkonzo kamkhokheli angazi ke namhlanje noma sasazini isibelethiso ngoba lathi izwi uma wawusuyinazaletha ingane ngenzelwanga isibelethiso eyokuhlupha kukhona abangangama ukukhona benzelwe ibelethiso ngoba sasala isibelethiso ukuthi asenziwanga ngani uma umuntu eseyilinazalethe abasazenzi ke manje nabantu angazi noma bancishana nenyama nimbuzi lezi asafuna ihlatshwa kodwa kwathwa uma unkosikazi ekhulelwe inyanga zesithupha biza umkhokheli ukhuluma emsamo ngalembuzi ucela amaxhegu wala ekhaya nesalukazi la ekhaya bambelethise kahle loyo okhulelwe kwenziwa njalo nempela kwakwenziwa njalo azange kuhlushekwe ngaleso sikhathi abantu bazala kahle bonke uze kwathi emveni kwalokho kwakhona bathi thina soze sazi ngani ukuhamba soze sazi ukuhamba ngemoto nathi se abaphindanga kwakwenakala kuleyo mizi kwenakala enzalwa kwabe kusalunga ngoba bethi bafuna ukuhamba bengakuboni lokho okwenziwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abelethisa abantu lokhu ngakubona futhi sasibonta abamhlobo unkosikazi wakithi kwase kuthanda ukuthi abelethe kabi masifike enyangeni yezulu ithi hayi niyephuza ukubika azothi inyanga sentathu nizobika ukuthi kukhona eninakho enikusola ningabiki ngoba umuntu eseyobeletha kusasa ningabiki ngoba umuntu ese ukuze kube khona uShembe wathi nanku thathani vaseline wathi nukhothe ekuseni ukhothe entambama kwaphela lokho kuzala kabi kwazaleka kahle amen ngegama lenkosi uShembe ozanini
nonke ke wezizwe wasali basiwe eloziko oke ozanini nonke ke wezizwe wasali basiwe eloziko osyangulotha nonke wezizwe yezanini badingayo osyangulotha zonke wezizwe yezanini badingayo ayo ke bamenywa ozani ifalenu ifuthi bamenywa ozani ifalenu ifuthi ikhalelani erepethi sekwanele esenini ikhalelani iliphe sekwanele esenini ikhalelani erepethi sekwanele esenini ikhalelani iliphe sekwanele esenini sangena enkolweni enhle noma wawuyishinga noma wawunjani cha yayingayihambisananga nalokho ngoba yayingafuni isingcole yayingafuni ounye ukubona noma kudelela nje uthabe lokho engabe ngigqinqa phansi ngomshisa manje konje usathi uNkulunkulu singakuphathi umshisa asiyeke lokho ounye uthawu bese uba nenkinga ubona uthawu sengizaboshwa abelungu ngiboshelele hayi obaleka nje umuntu uma ekudelela uthi hayi uzatholani ngalokho ungidelela kwamdede kuphela thina nangu shembe phambi kwethu okufanele sibheke yena noma ngiyengikhaleke enhlizweni yami uma inkosi ibuyikhulume ngokuhlupheka nangokuhlushwa yithi hawu ikhona into enhle kangaka efanele wakhiwa kanjani wena uthi Simoni kaJuda akwaba uzalwanga washo njalo uSimoni washo njalo esho kuJesu Kristu esho kuSimoni kaJuda kwathi akwaba uzalwanga nena nonke iniphume ephakameni okwehlulwa imithetho nina nonke iniphume ephakameni okwehlulwa imithetho siyababona engena abaningi beyifuna ona leyo mthetho mangethwase osiyami ibe musha emoyeni ibafunze abangwe abaseko oke sonjalo uJesu uJuda asimo bike uthi hawu umntaka Simoni akwaba shalwa amangethwase osiyami ibe musha emoyeni ibafunze abangwe abasiko usho njalo uJesu Kristu uthi akwaba uzalwanga engithi ke hayi asiphume ekuhlupheni inkosi ukhona umuntu lapha uthi ofanele ahluphe inkosi kusho ukuthi azange akwenzele lutho kini noma uzangibonile lutho kini alwenza isho njalo inkosi le
ithi ngathi kusho inyanga ithi ngafika kwindawo ngathi akukhulume abantu ushemba abenzela izinto uthi abantu babheda nje babheka ke uthi ngaze ngasuma ngathi la kulelizwe ayikho ushemba into enhlaka wenza phakathi kwenu baba nenkinga engithi ke sikhonise inkosi masithande inkosi sihloniphe inkosi nasodwa sihloniphane amen njengoba incwadi ilo ngasekho iqhege emzini wakho nifanele bancane ubanigcina ukuhlonipha bangasho ukuthi asizalanga lutho nawe ungashiya ukuthi ubani kazalanga lutho abathi abantu ababona wena abathe ngathi singabona uyihlo owazala lengane hayi kuthiwe isidlamlilo nje baba Nkosi yamakhosi sekuphelile Nkosi obunginika khona sengibuyisele esihlalweni sasesilwini